Din Joanna Rose. Ta' 7 snin Joanna tiskopri li l-missier li rabbija ma kienx missiera. Joanna tiskopri li omma xtrat l-isperma ta' raġel għal 65 euro, bil-kundizzjoni li jibqa' anonimu. Missieri kien tabib. Ommi kienet midwife. Kienu miżżewġin u ridu tfal. U saru jafu li missieri kien infertili. Ma seta' qatt ikollu tfal. Kien xokk kbir għalih. Għatnejn li huma kien xokk. Ommu missier Joanna jridu tfal akkosta kollox. U sabiex Joanna xorta waħda tkun tista' tesperjenza tqala, jiddeċidu li jixxu l-isperma ta' raġel anonimu. Jixtruha 65 euro. U titwieled Joanna. Meta kellha 6 snin Joanna tinduna li d-dera tagħha hi differenti ħafna mill-bqija tal-familja u tibda tistaqsi. When I was 6, I asked my mum. Meta kelli 6 snin saqsejt l-ommi, għattila ma, inti żgur ommi, u l-papa żgur missieri. Do you promise? So, and at the time she said yes. U dak iż-żmien qalt li iva. Imma kienet qed tikdeb. And I found him crying in the living room. Darba mort fil-living room u sibt il-missier jibki. Ovvja rrid inkun naf xi ġralu. Couldn't tell me. But then I insisted. Imma beda jgħidli li ma setax jgħidli, imma bqajt niffittaħ u bdejt nipprova ndaħqu biex iħossu aħjar. We'll talk, which I did, and we went for a walk in the park. Qalli biex imorru mixja u dakinhar qalli jien minix missierek. Tried to explain the situation to me and said, part of it was I'm not your father. Bħala tifla ta' 7 snin, Joanna tipprova ma tagħtix każ. I understood. Minnaħa kont naf li kienet xi ħaġa kbira u kien ikolli btit ninfaqa nibki. Imma minnaħa l-oħra rrid nipprova ngħin lill-missieri li rabbini, iħossu aħjar. Ma nitx naraħ imdejjaq. Niftakarni nimsaħlu dmuħu ngħidlu, int l-uniku missier li naf u l-uniku missier li għandi u jien inħobbok. Joanna tgħaddi tfulita tipprova taħbid l-istorja. Jgħaddi żmien u Joanna tibda tħoss il-bżonn ta' missiera propja. U titnikket li ma tistax tkun taf minnu. I realized that, I do have. Irrealizzajt li iva għandi żewġ missierijiet. Il-missier li rabbini u l-missier propju tiegħi. Imbagħad bdejt ngħid, u l-missier propju tiegħi ma jiġbaħ xejn lill-missier li rabbini. U bdejt nistaqsi, mela tgħid kif jidher? Tgħid nixbħu? Allura tlaqt niġri lejn il-mera u bdejt nagħmel xari quddiem wiċċi ta' parsi l-leħja u bdejt nipprova nimmaġina kif seta' kien jidher missieri. Kull tentattiv bi Joanna ssib il-missiera propja ifalli. Waqt li tipprova ssib il-missiera Joanna tiskopri li bħala aħwa għandha bejn 200 u 300. Those guys were medical. Dawn kienu grupp ta' ġuventur li kienu qed jistudjaw għal tobba u damu jbjaw l-isperma tagħhom għal snin sħaħ. Allura naf li għandi madwar 200 u 300 ħuti. Darba waħda, Joanna ssib ħielta minn seta' kien missiera propja. U tipprova tagħmel kuntatt miegħu. And I tried contacting this guy. Provajt nikkuntattjah, imma qalli mhux interessat. Irrid nirrispetta l-privatezza tiegħu. Ma nafx hux missieri, però mid-dera nixbħu ħafna. You don't feel like you're not a legitimate daughter who can walk in and who can be acknowledged. Inweġġa li ma nistax immur għand missieri propja u nħossni aċċettata u maħbuba minnu. It's not nice. I'm not a bad person. Jiena minix mara ħażina. Jiena ma rrid nagħmel ħsara lil ħadd. Jien sempliċement persuna li nixtieq inkun naf minnu missieri propja u l-ħuti li qatt ma rajt. Joanna tgħidilna bil-problemi li jinħolqu meta persuna ma tkunx taf minnu missiera jew minnu maħuta. What about if children have children? Xiġri jekk koppji jkollhom tfal maħuthom? Din ġieli ġrat. Xiġri jekk ma tkunx taf il-passat mediku? Din ġieli ġrat. Huwa perikolus. L-istorja medika tal-familja dejjem tinbidel. Il-familja għandhom jaqsmu din l-informazzjoni ma' xulxin. Jistgħu jistaqsu. Aħna ma nistgħux. Joanna mweġġa meta tiftakar li omma xtrat b'65 euro l-isperma ta' raġel li ma tafx. U twildet hi. Yeah, and plastic gloves and test tubes and ingwanti tal-plastik, test tubes. Le, din ma kienitx għajnuna medika. Kull ma kienet 2 min-nies li kellhom baby flimkien. Għażi ħarsu lejn xulxin ma riedu. Lanqas ridu jkunu fl-istess kamra, aħseb wara fl-istess sodda.
b'din tkun qed toħloq tarbija bejn żewġ stranġieri. between complete strangers. And yeah, I don't think you get Lema, din vera xi ħaġa bla qalb. cold. I think that probably Naħseb probabbilment ommu missieri bioloġiċi lanqas biss jiffansjaw lil xulxin. Fl-aħħar mill-aħħar għalhekk ma naqbilx. ultimately, that's why I don't agree with the practice. I don't think that people Ma naqbilx li għandek ikollok tfal ma' min ma tħobbx. I don't even think you should Aħseb u għara ma' nies li ma tafx. love, let alone you don't know. Is Ommi u that missieri my ġenetiċi genetics ma jħobbux lil xulxin. Laqqas biss jafu lil xulxin u jiena prodotta din of il-ħaġa. that